Nije sporno. Za grad, evo sad je ostao samo Saša da mi gleda sa Ivicom. Vi ste ga zvao, Mišu smo mirili. Zašto, kako smo mirili? Miš je bio očigledno na Zlatiboru, pošto nažalost ima rak ima problema, pa sveće već nekoliko godina. I Miša je korektan, ali su govorili očigledno informacijama bombardovali. Znači, nešto počeli učene po priličku, ovo ono, mislim, posle smo ga svi smirili, grad stvarno niko nije dovoljno prijem. Čak je bila varijanta, Boris kreće na put, ja ga pitam, Boris, a grad, jer smo baš tako razgovarali, na ono predsjednici, to nego Boris je kada kaže u pravu si, i onda skrene temu i ode, znaš. I ja kažem, mi nismo se dogovorili oko grada, i tog trenutka zvoni telefon, i Boris kaže, ostalo je nismo se dogovorili oko grada. Ja se zebam, rekao, ovi nas slušaju, rekao, stvarno nas rekao. Grad, to znači sljedeću stvar. Mi tražimo od Borisa da se ne dira grad nekoliko mjeseci, da bi imali mir u kući, a da poslije to... Saslušaj me, to znači da se ide na formiranje. Ako ova dva iz DSS-a, ova iz Nove Srbije, ne budu htjeli da glasuju i primjer radi dvojice penzionera, ovaj ne može biti izraz. Ali ovo izlazi samo jedan od mogućih scenarija. Može da bude izlasan, pa da nastavi dalje. Ali ti znači samo je poenta. Poenta je ne biti grad bio dogovor. To je poenta. Nego da traje makar i 3 mjeseca, 6 mjeseci. Boris je sam da znam što ja bežem. Nezavisno stoji. Rekao da on, koji se tiče da to može čak i nije baš što malo uvede reda u... I to se rekao. Recimo, vidim da Boris Ivica to potišu nakon odluka glavnih odbora. To radi Pera Škundić i Krivo Inić. Tu smo uvukli Peru Škundića, tu prišli da ne polomuji ta jedna grupa. Ovo sa Ratkom je došlo nakladno, što je vrlo interesantno. I ovo sa radikalima je došlo nakladno, što je vrlo interesantno, jer smo sad suštinski saznali. Saznali smo da su se radikali i DSS preizbor dogovorili da prave vlast. Ne, sad ono što bi rekli duša čista, a ima jedna stvar koju ti ne znaš. Velja je u ponedjeljak i utorak, u ponedjeljak u Novostima, utorak u politici, a Slobodna Strana isključu u politici ispljuvali. I nas, Račić će posebno, Kopavić i Pavlo. I suštinski završili život. Tako... Velja je sprema da ih napusti, ali ne smije u ovom trenutku. Vjerojatno što kaže Kopavić, on vjerojatno čeka kako da Ivica preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova da se to razvije, pa da onda ladno... Nije sporno. Za grad, evo sad je ostao samo Saša da mi gleda sa Ivicom. Vi ste ga zvao, Mišu smo mirili. Zašto, kako smo mirili? Miš je bio očigledno na Zlatiboru, pošto nažalost ima rak ima problema, pa sveće već nekoliko godina. I Miša je korektan, ali su govorili očigledno informacijama bombardovali. Znači, nešto počeli učene po priličku, ovo ono, mislim, posle smo ga svi smirili, grad stvarno niko nije dovoljno prijem. Čak je bila varijanta, Boris kreće na put, ja ga pitam, Boris, a grad, jer smo baš tako razgovarali, na ono predsjednici, to nego Boris je kada kaže u pravu si, i onda skrene temu i ode, znaš. I ja kažem, mi nismo se dogovorili oko grada, i tog trenutka zvoni telefon, i Boris kaže, ostalo je nismo se dogovorili oko grada. Ja se zebam, rekao, ovi nas slušaju, rekao, stvarno nas rekao.